Билет телеканалында хаберлер, студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Çok функциональ меркезлерге, МД муниципаль ве девлет хызметлер көстерген мөсеслерге енді QR-кодсыз кірмек мүмкін. Бөле денішмелер Қырым елбашчысынан ковидке қаршы чарелер аққанда еміріне көрсетілді. Весиқа Жұмхуриет акимиетінің сайтында нешер етілді, акимиет векелерінің фікіріне көре, бұл ал ішіні енгірлештірер. Чүнки ашалама аққында сертификатны шу жүмледен çok функциональ меркезлерде елде етмек мүмкін. Қалған сынырланулар қалауларының арасында туристлер үшін отель ве шифаханелерге ерлешкенде QR-кодларына ве ПЦР-тестлеріні тақдим етмектір. Екімлерінің профильден тыш юклеріні эксельтмек бөле вазифені Сергей Аксенов Қырымның сақлық сақлав назерлігіне қойды. Якын күнлерге қойылған вазифелер анлайышлы, невбетлерден қачмақтыр. Екімлер оларының профиллеріне келішмеген ішнен оғрашмақ керек дегіл. Олар тек адамларны тедавилемелі, бойле шарайыт яратмақ керекміз. Кешкен сутка девамында Жұмхуриетте коронавирустан 1076 адам тедавиленді, 741 инсан хасталанды. Пандемия башлағандан берлі Қырымда бұл хасталық 98 ярым бинден зияде адамда тапылды, якшы олғанларының sayısı 86 ярым бинден ашты. Бір суткада 19 адам вефат етті, епсіліп коронавирустан 3049 кіші өлді. Маскалар, қолчақлар, антисептиклер, шақси қорчаланып васталарына Ахмеджет районындаки бұрынжы санлы Сарабус район хастаханиясынан тебежелеріне кетірділер. Средства индивидуальной защиты для медицины. Шахси қорчалану васталары тиббейджелерге шымдыки вақытта пек кереклі. Бұ земаневей бақшыш. Бізде поликлиникаға күнде яни сменада 460 адам мураджаат ете. Ве уч бөлігі олған стационар чалыша. Шымдыки вақытта бұ ағыр эпидемиологик вазиет себебінден кершектен де ішіміз пек чоқ. Хасталарының ақымы шымдылық эксілме, демек шақси қорчаланық васталары да пек кереклі ве яқын вақытта бұл ихтияж эксілмейджек. Мы не можем оставаться в стороне. Біз сетте қалып оламаймыз. Ве елбетте, бізім граждан бойын боржымыз пассив ярдым көстермектір. Пандемияға қаршы күрешівге шақси иссемізні қошмақ. Екімлерге ярдым етмек керекміз. Біз кой хастаханелеріне мураджаат еттік. Чүнки шер хастаханелері сық вақытта огде ола. Кой муиссиселері исе четте қала. Бізім кой хастаханелерімізні назарға алсақ, белки олар бұл ярдымда зиедеже мұқтажлар. Ама шер олсын, кой олсын, ярдым ерде мұқтаж. Қырымда екімлер үшін кічік қуванчылар адлы федераль акция кече, тешкелечілар мы вместе адлы Бутун Русия қаршылықлары штабының волонтерлары олдылар. Ахмеджет хастаханесіне олар татлылықлар ве балаларының еллерінен ясалған варақларына кетірділер бөлі етіп, ковид госпитальлерде çalışқан екімлерге тешеккерлер білдірілді. В прошлом году проходила Кечкен сене букыбы акция тешкел етілген еді, ама о вақыт тек екемлеріні хайырлаған едік. Бұ сене біз епсі тебеджелеріні хайырлаймыз. Үміт етемізке бөле акциялар сықча олар. Біз үшін ең әвелі қавсызлық чарелерінің riayet етілігі. Акцияда іштирак еткен епсі гөнілілер, тешкелетчілар бұ есе пек чоқ адам. Олар епсі 18 яштан бұйыклер ве епсінің QR-кодлары бар. Яни біз ашы яптырдық. Пандемияның бұрынжы күнлерінден волонтерлар Қырым сәкенлеріне ве бұтын сағлық сақлав сағасында ярдым етелер. Гөнілілер ашалама ноқталарында хастаханелері çalışалар. Самоизоляцияда бұлынған адамларға ярдым етелер. Аша айтмаларына иляж ве кереклі шейлеріні кетірелер. Біз екімлерге сақ олыңыз демек үшін келдік. Бұл бірінші акция, ама сонки дегіл. Біз Қырымда ковид хасталарынан çalışқан епысы хастаханелеріні айланып чықажамыз. Қырым боксчы Ахтем Закиров дүния чемпионатының черек финалында қалибе қазанды. Тедбір Сербистанында пайдақтанда Белград шерінде кечті, күрешті. Қарары еле Ахтем Закиров 3-2 есабы еле Эквадорлы Луис Дельгадоны қалеп чықты. Қырым боксчы бөлі етіп, дүния чемпионатында медальге наил олды. Финалда ноябрның 4 күні күрешмек ақықы үшін өмір ақлы спортшынен күрешедек. Қырымда спортив сағламштыру комплекслер құрылыжығы девам ете, умумен демография адлы милли проектнан ве спорт норма жизни адлы федераль проекты черчевесінде 3 объект тікленілі. Бадана Мамут Султан көйлерінде ве сақ шерінде құрылыжылық ішлері насыл басамақта болынған ақында да Чахалов біле.
Денис Ким 10 yıldan ziyade Ahmedjit'te 5. sanlı sportif mektepnin müdürü ola. Müesseseде 600 sportçu terbiyeleni. Umumen 12 sport çeşidi boyunca. Olar episi badana koyundi yanı sport kompleks açılımını sabırsızlıkla bekleyler. Bu büyük beden terbiye sağlamlaştırу kompleks olacak. Bu yerde aman hepsi spor çeşitleri inkişaf ettirilecek. Hem oyunlar hem de körüşevler. Obyekt 20%'ga hazır, ama dış hizmetçi yılının sonuna 2 kere ziyade göstergeçlerge erişmek vazifesini koya. İşte Kırım'dan ve Rusya'nın diğer regionlarından mütehassıslar iştirak etti. Çok fonksiyonel merkezde fitness zallar, spa zonalar, bufet, rehabilitasyon merkez ve diğerleri olacak. Onu gelecek sene iyul ayının sonuna tapşırmak gerekler. Полезная площадь, которую мы... Biz işke koşmağa istegen faydalı meydan 4800 kvadrat metr. Binge yakın monolit beton koyuldu. Yani biz sıfırga çıktık. Hepsi kommunikatsiyalar, tışkı ağlar geçirildi. Şimdi bu hafta devamında monolit plita koyacağımız ve son monolitnin töpe çıkacağımız. Kuruculuk teknikanın davuşlar hem de Ahmedjit rayonunun Mahmut Sultan koyunda eşitili. Bu yerde 1200 kvadrat metrlik meydanda kurucular sport kompleksini tikleyler. Ona 100 milyon rubleden ziyade para ayrıldı. Kompleks kurulması yerli yaşlar için daha çok imkanlar açar. Для нашей республики. Bizim Cumhuriyetimiz için bu proyektler mühimdir. Bu obyektler yaşlarının, böyle bir toplu sportun mühim kısımlarından biri ola. Bu yerde universal meydanlar olacak. Böyle komplekslerde hepsi sport çeşitleri inkişaf ettirilecek. Hiçbir istisna olmayacak. Sport komplekslerini Sport Norma Жизни adlı federal proyekt ve demografi adlı milli proyekt çerçevesinde tikleyler. Paralar federal bütçetten ayrıldı ve şüphesiz Cumhuriyet bütçetten de maliye ayrılacak. Biz bu leyha amelge geçirilivini büyük dikkat ile gözetemiz. Dış hizmetçi kontrol etili çünkü milli proyektler ve Sport Norma Жизни degen federal proyekt birinci növbette tura. Umumen Kırım'da uç sağlamlaştırу kompleksi kurula. Bu Badana ve Mahmut Sultan köylerinde ve Sak şehrinde. Obyektlerini gelecek sene tapşırmağa niyetleneler. Davut Çakhalov ve Sait Vlilayev millet için. Millet teлеканалы ile teşkil etilgen millet menligi dep adlangan cemaat tarafından tanılу mükafatı boyunca reyberü başlandı. 5. юбилей konkursta galip çıkmak için çeşit sahalarda çalışkan en muvaffakiyetli vatandaşlarımız tırışacaklar. Bu ilim, tahsil, sağlık saqlaf, medeniyet, sanat, sport sahalarının erbapları ve cemaatçılar. Reyberü elektron şekilde geçiyor, şunun için en yaxşılarını cemaat özü seçiyor. İştirakçilerge kol tutmak için Millet telekanalının saytında yarış sayfasını tapmak gereksiz. Adet önce galiplerini dekabr ayında Bayram Gala konsertinde karşılayacağımız. Юбилей mükafatının finali Kırım Cumhuriyeti Devlet Akademik Müzikal Teatrının sanasında geçecek. Bu merasimnin yayınlavanı telekanalımızdan seyircileri yılbaş gecesi seyredebilecekler. Zenatını candan sevmek ve insanlarga fayda getirmek tebeciler hakkında daimi rubrikamızda Lutfiye Umerova, bala yakımı ve Ahmedjit rayonu Kulçuk Koy laboratoriyasının müdiri. Bizim günlerimizde yengil olmağan iş hakkında Susana Sadıkova'nın levhası. Koronavirus devrinde ekimlerini sık karamanlarının kıyasалар, ama onların arasında bir fark var. Eğer uydurulgan personajlar bir şeyden bir zarardan korkmasalar, real tibi hadimler her sefer hastahane ya da poliklinikasının kapısını açkanda öz sağlığını tökülemege uğratalar. Bizim kameramızın karşında Lutfiye Umerova. Bizim karamınız pediatr ekim. Tahsilini Sibir'de aldı. Tomsk Tibi institutunu bitirdi. 1991 sene Kırım'a avdet oldu. Balalıktan hoca olmağa arzu etedi. Ama adamlarını tedavilemege istegi olganını anladı. Koyde çalışkan vakit bu işinin kıymetini anladım. Çünkü men adamlarını doğanlarından berli bilem. Bunu gözetmek pek meraklı. Bala doğa, men ona patronaj olarak bara edim. Şimdi ise o öz balasını bana alıp kete. Sen bu korantanı bilesin ve bu alışta yardım ete. Ekimnin 30 yıldan ziyade tecrübesi var. Bu seneler devamında Lutfiye Umerova adamlarga kaygı avını ve dikkatini bağışlay. Hastalıklarga karşı kurashmege yardım ete. Bir günde 30'dan ziyade hasta müracaat ete. Ekim her biri için mesuliyetli. Sabah turganının ayaklar seni işke alıp kete, çapa ketesin. Sen bir kimselerge gerek olganını, seni beklegenlerini bilesin. Ekim sabahdan akşam gecege çalışa. Seni adaşlarını ekinci korantam dep saya.
Біз Лутфия Умерова или екіміз де бала екімі олып çalışамыз. Бізім торунларымыз хаста олған вақыт, денішіп, бір-біріміздің торунларымызны тедавилейміз. Böyle ağır вақытта зенаддашларымыз ярдымға келе. Сен анлайсың, ярдым қолыны uzatacak адам бар. Пандемия деварынде бір екім көрешнің 10 сыраларында. О қорқу ве yorgunluğını четке чекіп, коронавирусқа қаршы көреш алып бара. Шымды невбетлер буюк. Бүгінгі күнде менің бөлігімде 54 адам амбулатор шекілде коронавирустан тедавилене. Яни bu даими телефон бағлары. Адамның алы насыл олғаныны сорамақ керек. Айле ақында сөз юрсеткенде екім күлімсереп башлай. Лутфия Умерованың екі баласы ве 4 торыны бар. Уйкен Мерьем торыныны кетчік тебейджи деп адлай. О озыны екім оларақ тасыбыр етіп, әркезні тедавилей. Бита эл ағыртқанда bu насыл хасталық? Мен артрит деп жевап берем. Я насыл тедавилене. Айтам, о буларны эпісіні язам, муйримі сорай. Имша қойған сон рецепт азыр дей. Доктор іч бір вақыт бір кімсеге ярдымда рет етмей. Бұ әмзена аддашлары әмде хасталар ақында. Озыны екім олмайып, тасавыр етіп оламай. Оның ярдымы керек олған вақыт Лутфия Умерова эпісі ағырларларны ұнута. Сусана Садыкова, Асан Ибрагимов, Милет Ичун. Акмежит райондан. Шымдыкеда қаға бұ хаберлерінің епседі. Хайрлы ақшамлар.